of sorry for no baby copwase. Okay. And a Okomfo mutiri penny, a molek. What you say? And a sorry for so conjure the marine spirits. Marine spirits no take dominion. Oh, Malcolm and Jane. And son about the 7 principalities within the earth. So that a woman will you my bonfire more and body and pipe on my every day. We go a bit my bonfire 10 years near my. Some go phone on me with women. Now, comfort be ready. TV station shall go by them. In the first place, won't be in fact, Yamia Conco, dear Enfant Quabusumfie. Okay. Now, what you say? And I want to be Fabusumfie, dear Mania Altasu. Ebia altar na dia bosom de beba so no nya Kristo nte ho. Amo akwaba eba too much GH fide so na ama owusa enemy na edubre ye training issues me de eba sumo e wo ye fide so na ne de make all ensem no so no ye odifo kwabna esiama na se sa friend Ajagurajah waba ponte abekasa ne buza from meka ya na nsentem no ne wonsem ba ponte bebre na se na wo ye na sorry esifa se no wone na safuma Asia ebre ono mu hye no enkofodo na etwe na no wo form say wo ye occult because of ensema ono ankese mu ebie na no ekan na eno ene ma ye konfoba ni din ede na Agrada ono so eda tender TV ano wo ba bonten be chechiri mu say ye no krepa se na nkofo ekan nsem no ye no kre ye odifo ana say ye sosum sorry penny Kabna esiama no obeye okotini because nsem ne ye nyema wo ye no kire pefe se okot edwuma no wo ye bi obomu ankasa enjoy okot na no na ye hwe nim se eye Ajagurajah beba bonti abeyi anho anu mi se ono de wakade dada so onfa bone nche ontie so report no de ye asem oba bonti nsem obeka ne se se Agrada bakoye oba nko ade onyina no oba enanyim no te se oba no nyinse no ewo no posume enko echinti ono pa de so no ba ebe gina bedwemu eyi ano de onya sa de bentu de eye na Agrada ne bone ache no na bizafo eno na Ghana fo bi apeja ensem bi atese wo mo pa tese papa no esuro pa en osuro na Agrada ensem bi e ka we hunti twa me pa me twa me waba na me de asomo. Me, I don't fight women's battle. Me no ba nkontokwa. Sir. Me oba ba ni bi. Eti me oba be come ntokwa me nka no. My can't tam sa de no. Me papa wo 53. Baby am kasa asem no. Kasama de nchi. Opa kasama de nchi me nso so. The minute we all ba no me nso so. I'll give that respect to women. Yes. Sana me tie. Wow. Me give up because me wo ba ni bi. Eti the minute I will insult a woman na ko viral na ye no odankopo kron fam boni nchebe eti me oba I don't disrespect women. No. I will never disrespect a woman. Say whatever you want to say. Did matema de enchi me I will not disrespect you. Do you know why? I gave birth. I have given birth to a woman. Me baba I mean you know me wo baba ni bi. It is so much me I don't disrespect women. No. Kasai, so much. Me about the me disrespect too. No. Hey, Paul cry. David, New Testament, a piece of New Testament. Minyasa. Paul can be sent a man more man. Minyasa. Me baba ni bi. Me disrespect or bad. It you know. Me command to I respect women a lot, and I will never talk against any woman because says said obana me no wo. They make what I me di obaby atema me di sabi obana me no wo ye natem and me di me baba atem me di me maame so atem minyasa de me nyasa mistake no minyasa nitu mo amu hihye na mu papa and papa say no jaso oba de me di oba atem ba ye be ma de na be kam dia masa ye nyina kuta bi we jiri fo kura ma me kwasiampa nyi so ye sunsun di fo abo ho tenti se giraffe me mama akwaba biem eba ye fide so ene dey me was so for penny awada Holy Ghost Fire and Prayer Ministry and no me ne eba twe enkomo odi for Bernard ACM and America no asem odi for mo akwaba Me ju so papa odi for bia boko Christian Daruma ye ho din papa. So who did then my minister misa asafu mame ene asafu manya so enwe
Papa no ye nyina ho ye obia ho ntochima ene de radio say se bibia ye bokodia ene betima akoye komo no so prekope odi for you mean say mame Agrada or your Okomfo ba te say osawo TV station asem ye twem wo eye Ghana ha say odi na no betum obeka bia chechire mu e wo ne channel ho e na bia buso ye send say odi for kwabna esiama oye sonsum sorry amate say sonsum sorry mu a wate movement Ajagurajah movement wa ba bonte be dia tum say onu de Moses mra en wodi so oni nse ne de bone eche wo fa bone enche won be sorry wona brabom na odi fo yi a o yeso tum sorry wa chele se ma de bia da so obi ko kana se mo ba bonte be chechire mu dwapo nkakono na eye Agrada mami Agrada akoka na sem akoka tum so yo okota kan se makeka ho omra bonte me yi an wo se eye mami Agrada yo be nti won ka hwe Ghana fo bi kika se osuro uyo di fo yi atese wo so woni hu masem ne de keka ho no de na betimi aka afa ho Papa mama nchia motifo ni mra yensem so nyame ntine ne mu nchire mu amohwe ifra ma no ni nyina amen enye omamu ni nyina na ade ba ko no se unse se me du nyina otumi ba ko a me challenge oda no correct what you say baby o me to then I will pa actually because what statement the what ba out board pa ubie that's 2 Corinthians chapter 6 verse 14 osi esum ene han eni twaka edie na abosonsomfo ene ye Kristofo ewoye twaka ben ene de ye ne abosonsomfo ntem twaka ben ne de Kristofo ntem ene wiasefo ntem so what you say sabe me control to power eni kwan se challenge ye ho so what you say ena a Kristofo no mo challenge o me em say o ma bodam Kristo betima challenge Kristo dabi so ati ase ba ma men bie quotation yan chire mu kwa chire okay bie mai ubie Safania chapter 1 verse 4 to 6 was metene me nsa Yuda so ene Jerusalem fo nyina so na metwa ba anka ye ene abosonsomfo asofo ene Awurade asofo a wapo Awurade din afri ahia dam hayi na wana wo sori ewiemu noma e wo mo dan atifi ni asorefo a wokeke Awurade ntam ni wokeka melkom ntam na wana wo sane fi Awurade achi ni wana won hwehwe Awurade ene wo musa na chi kwan o ti nyame asem me mate pa abosonsomfo asofo wo mo keke Awurade ntam ene melkom ye tumi a oma more money ena mammon spirit okay wo mo ye tumi o mo ma sika uko India sisi o mo shine sisi o o ka me kom na ya twuma bia ko si shopping we mo wo Ghana ha si Bible dey ni MILKOM okay and no dey ni MEL by the same thing me make to say the same thing enti obeka wo mo ye adwuma ho na bi mu ye mo sika ni ntimi ntina mo nsem menim bi odi fo akase mu menim bi ye mo sika de na ye chia ne 3 days sika no kwot sensu oba kwacha se odi yenko Ajagurajah ne Okomfo ba Agrada edie no emu na no wo pa tre se oye sunsum sorry na Agrada so ekom ewo bosum eso no enti no wo ye paint no omo ntimi enkonti omo ana ala sempa na wo pa tre most of sunsum sorry for no bebre kopo ase okay ena Okomfo bia omo tiri pani eye molek what you say ena sunsum sorry for no so control the marine spirit no take dominion Malcolm nchen and son about the 7 principalities within the earth so that omo wo wi mai bompa mo hode empa body empa bo mu aye ebreye ogu abetima bompa 10 years na mai sa nkofo no mi we mu nyina na Okomfo be ready TV station akwa den ho in the first place untimi mfa nyame akonko de emfa nkwa abusumfie okay na what you say na untimi mfa abusumfie de manya me altar so ebia altar na de abusum de beba so no nya Kristo nte ho na ba bia Kristo ti wa be fa ho so papa na bebre no mu di sankofo wo ye chi no aya nyame nkofo bia me medwe so ma bobo adam odi fo me ye be bia asem ni pefe Kristo ba ke pa o Holy Spirit
obaki e papa enyankopon uwani a ka be hu nuoma obi okuta tumi bia enye dede o woman okuta the real power of Yehovah woman nye dede o tumi ni tie mu ankasa so what you say and obie wa no a Holy Spirit be pie no aye adwuma no tie yanko kaso fa we bra ko fa anwia ko fa akuyaba ko fa ayi anwia bi dabi so what you say ana ye nyame makan ye ni wiasefo ni twaka ade me chiri ni bosonson e do bi abaifo obi a obo anwam obaifo sa boson nkom ba bi o mon quotation obaifo na bibi se odi fanti se wuti we se na wo kan nyame won konkron e wo mu a otawechi Yesu Kristo otawechi na Okomfo baby ti baby no o kan wasem se wo kura mpo mfi nyame de ya wo sha tare kokko yi kwa de wo ye okotini no o kasa wo beyi na no ana oh we ya tade a me koto ai da bi me de ye mfa to keke se eye Ajagurajah ye kan ne de no ba abonta me kase wo no de oba ene nyinsen no ewo no nti wo ndi oba atemda on kase ntia oba nti won de nana Agrada de no kan no we gbobu ne ne ekuso ena me bisa se wo a wo se wo mo ye painting won ntimi anka nti bisa se wo a wo so nyankopon ehum eti wo mu na ebiem so nyankopon ne ba Jesus e ba ke wo obi bia wo soro ba ke yi na wo eno Okomfo ba ebe kan wasem se a enka we yi na no sa kwan ne so abia na se wo ni ndi ehia Bible say by their fruit we shall know them okay bo me ho mpaye busa wo suma ne se asuma sure benten o so nyame prophet ti suma ni busa wo nyame prophet wo bete de beba won sonye so me e bebre atake me bi kura bobo adam bebre abodam Okomfo ana onse eya nyame adifo nkwasiafo ni bi na egu nyame ni mas ba ko tua real prophet ayeni we eti ti sa yirem okay ena yeja odi omo me di wo ma so ne no mu de beba prophet omo mu aso okeke oh enti odi for see eti ye di nkomo yi asema ye brubru so wa hase na te se ye Okomfo Agrada o ka se oh okay asema okay yi de onu so age na so aka cho se wo kra wo finyame onye odi for papa o ye okotika mi bisa se we munkai ayiwa no be na nka do ma no se na obeyi na no isifa me die lokura nyame ani mu ni ya boy your life all in Christ okay you leave your legacy a legacy behind so what you say baby rade pick you free by Bible say the nyame afre bia ka nyame asem ya twe akra o miamia bebira ama Kristo so what you say gina ma bebira afo mo ntuma papa afura Bible show di info bia nyame afre bia we ni wasede gina ma members o mo ntimi info mo ntuma papa afura so what you say but enkwase challenge there be but what spiritually about say yes tinti wo de ka won yi o so won yi na no sa there be ka won kana sem kra won fa me for me nyame di for de na Elijah de ba abosomsom for de ba Okomfo ni sia no ba asofo no o mu sia de ne ba o se mo mfra mo nyam altar me so me frɛ me Awurade mo mfra mo nyam me frɛ me mo mfra mo nyankopon okay so what you say altar meet with altar e won you the real power so what you say two dominions ni nyina wo ho but you higher upper hand so what you say Satan wo ho odi na bofo ni demons ho sa na nyame abofo ni archangels e wo ho okay Holy Spirit na ka Holy Spirit otie mu oni paduan of 45 so wo ani a ka be wo dia haye e ja bru okay so what you say but Christo so I was say show hata e hu Christo wa komam okay and that mark of Christ na e train na bom so e reflect so what you say am I enipa bi okuta ho mfidia na ni hu say yes enti Holy Ghost and fire ye ntu ya hu wo de mo bi ntake wo mfa me fire ho okay odi say yes odi for ma fem check kakra ye nya no anantia se bi kakra ye nya nim se ba no ye se darkness no mu a Okomfo ewo okotofo ase okotofo ya penifo omu ye penifo se Okomfo nenti se Okomfo ba etmi etrene sa de che okotini ka so okota se no kreso okota se ko otumi so betimi ase no na mebwa unse me meka se sa Okomfo no
wo nyina upper hand sa mulek no se ultimi control do sa mulek no level a occultic so mo rankings so what you say okay one mo bi a oye grandmaster obetimi appear no disappear okay me by fu ba bi betake me o appear no disappear me kwa asore wo bi koye program me kwa asore no ti asore dem no ye maku pani hey me so me wa me dem a me bom pai me ni abre o appear no disappear ti ya bom pai a me nya better sao wan hwe bi beto ti ti ya bom pai a na me se dem me bom pai ewia o say spiritual thing opie ya na me su bi pio opie ya mani kika no saira sa ya kwa so the next not maku na ya maku pani ene asem ene odifo enu ti na eno sa no se na me bi sa asem no asase no se Okomfo ba no obetimi aka okotimi asem se okoti epanyi ese no obetimi aka na asem obetimi so mo nyina conjoin to one o mo nyina papa ye seta sa de mani free anti obo bi eni obunsam ne kingdom se we epanyi sim timi no bi e Okomfo sha ba ifunkom so ati ase oye ntafo yifo esi de na akoka unse yeah, the trend no mafano. Make us almost person say Christianity. Oh my God. Okay. So what I say, and we might take most of the prophets, apostles, pastors. Most of Ghana are so from penny for baby name free yami. Me kende. Baby name free yami. One more control demonic powers. And we women in the limelight. One more so much lecture. One more share one more boy. Me so more boy. Sir. So what I say, one more boy. That was me corporate camp do as a man kes menchira. So betchire me actually. Okay, Pentecost penny bi pa ba ho na de o ye tie bi. O wa galamsey. Na galamsey ni mu no o de akwa akosha bosom nsa. Enti wo mtu amana na amana bugum bia mo je be hwie no be kona sika wo na wadopum. Sir? Penny pa. Pentecost ni Me so I was there. Odifo Me so unsa wo aduru. me waduru me ankasa. Enso gusu penny. Yo, Odifo de edru de de fa won se be twato eka kire eye yahwefo a wo mo ehwe sesa ne emfa yenkomo twetwe no ensi. Na me da wase. Okay. Ahwefo ne tinfo amutie ye won nsam de mam. Na ade ba ko ebe ye ya ne se Kristo be ba obeka se menimu. Sankofo we wo mfiri nyame, munya o machiridie. Okay, Deuteronomy chapter 8 verse number 9 to 14 ewo ho. Entia baifo nsam tie nyame asem. Entia bosom nkom mentie wom. Enwoma mo ye nyina Yehowa onfom ho we. Na kwan enwoma kwan. Wo munim ni ba bia. Mesrew. Wa wo nyame ba, wo si nyame honhom ene ne nante. Wo ba mi akode hwe ho shi. Esum ni han ebo abura. Adenti na oti asode na obodua. Oti asode na oya abortion. Oti asode na woni briska. Ni nyina ya abosom niama. Mesrew. Awiye mre na ni wo mu yi. Onim Kristo akwan, me nsu bi nim na akwan. Adenti na okọ ba bia mu sa Yehowa. Se ba bia okọ no Kristo ote ho ana. Osinti so. Obi nkọ bi ba bia o mu sa me honhom se ba bia okọ ne firi mi ana. Okay, kan Ezekiel 40 verse 1 ba. Osi abosomsomfo buso Nyankopon ase kwa. Adenti na okọ ba bi na nkọ busa Yehowa se ote ho ana se ne honhom afi ho. Anwumre wo nyansa, yusu nyansa. Na ma nyame asem entu mu endi mu tinteman na Kristo na ni mo nyame shrama. Bye bye. Ebusiafo Odifo Bernard Esemoda Safanidi Ede Holy Ghost Fire and Prayer Ministry na dey we be hwie etese nsempi egu ono na dwentre eno no so o akonya se wode wode ebesom ye ewo Tuma GH comment section na dem so abomodia aflo yen ewo IG page at Too Much GH_ midi edna ama owuswa na me ya doma ibesa edi nhemu bi makramu. Yo. Too Much GH nie. Ghana for ahwefo etiefo. Onipa bi a won subscribe e wo Too Much GH no. Subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa oman Ghana so ena ye de bremu. One God nie. The only one God in GH. Eho na de bia mehwe. Abrochefo ene Ghana for
mo a mo wi asa fa na ina me recommend e ma mo too much GH. Kra.